Sí, la verdad que son días especiales, días bonitos y bueno, ya dije que más que por mí me hacía ilusión por todos los de alrededor, por todo lo que me han ayudado, sobre todo en los buenos, pero sobre todo en los malos momentos, y la verdad que han sido días muy bonitos. Egia esan oso berezi izango da, eskertu be bai taldeari olako aukera bat emoteagaitik, nitzako egia esan ilusio ikaragarria indozten berri beta, eta bai, futbolzalea naz, baina bereziki atletizalea. Aita futbolari esan zen, Eibarren jokatu zauen, baina bueno, bera be atletizalea zen, eta etxien aukera hori bakarrik egon da, eta txiki-txikitatik asko jarraitu izin dut futbola, eta batez be bereziki atletik ez. Sí, están jugando la verdad que increíble, las cosas están yendo muy bien ahora y nosotros contentos de verles así, ¿no? Bueno, ez dakit, badino txutez, danak asko guztetan jataz, eta esan hauen bat bakarra esango ez, guztiek asko guztetan jataz, esan hauen moduen, eta bai, azken liburue aritzena irakurri nauen, eta esan oso gustora inoan. Así es, ¿no? Creo que es lo que al final nos hace diferentes también, somos un club único y el mejor del mundo. Bai, esan emozionantea izango da, ez, emozionatu ingo naz, badino txut, nok esango zten niri holango egun bat bizitzeko aukera izango nagoenik, ez, badino txut, amets bat betekot, San Mamesen horrezko sake egitean itxako ohore bat izango da, eta badino txut, taldeari eskertu, holako eskaintza eta holako aukera bat emotearren, nitzako oso emozionantea izango dalako.